why Fred, there no news I was so macro. Bah! Junior the four aha Eba Heba Center. Aye to yensa afre obi bia say wa wo e haw e wo no mpemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no Eba Heba Center. Ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi e na ye hwe enti se wo kasa no ebi e hye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo Ba Heba Center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetene mfise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enyeyi osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne se haw abetena nompe nim ba nompe se yankancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo Ba Heba Center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu Ba Heba Center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope woso ohwehwe ba ye beche onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se Ba Heba Center ya so e foforo e wo Sunyane Polytechnic na say Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine Ba Heba Center ya tena e foforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa wo nompemu hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no mia ya hodo aye woni nyina no eho na wo betimi akofise yade abaso bode ewo sa nompem hwe ho yade ho hawo enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye unompem ho adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan Ba Heba Center na ye moa na ye ntu nompem yade nyina ase emfa ma ye wodifo ene ye wodifo odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha ubehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gise me wom ne se wo yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewo se woko aniji se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no all 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ye frame na ye bo akodifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye
wo ba ni nyagidie sɛ wo ba no anase wankasa mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey owo gidie wo a wo hwɛ me no wo a wo hwɛ me sisi a wo hwɛ me wo na me no wo ka sa asɛm no bra ani akyinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi akyinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe ma kira ko ade nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese amen. Ewo difo ene ewo difo odifo mama ene efiada obade ne de ache menu wama moja ediefusane ewo yimu a na ye de aseda chenchenche ye be ma no sasa bre nyina me se oye na nadoye ewo ho ma ye da menim se gidi ni bi agime so se amen abibia me ka me se ye ahoden enye ahofe enye sika enye position ne mum no na daroma na yeti se ne yeti sana dwi wo su wuti anapo su wuti na wuti no entia so a winni kwesa bisa wo bia eno ansa wo ko ba bidin enti wa wo su wuti a wuti no esiso etia so fefefe no na wo se wo de aseda PC de ma obade no esanse wayebi na wayebi binini Diane edu hene efi sabreya ekosi se no watche ebebode ene entna yet absolutely stories making headlines in the world of showbiz and we are see finding no ena yabobo ano e to be up to so am also ho de ekoso ewo yememu na bibia me ka say ya ka me ho na yemfast the PC emfama yaboafo a wo mo gibre na wo mo soyasne e medical ejumete ebrew as a PC and come about center or atonso agogo ayarasabia nechi ba say brain na so kasemu ene dodo e ba no pressure e ba no diabetes e ba no infections e ba no epilepsy e ba no sesebie so sebie nyaado koko ena ATT wo wade etofuma wontimi emfasi ade e hawadwene a wada roma ba about center se bra atonso agogo ayarasabia nechi na onfa ne dro enka office dro no de beka no nyaade ayade ATT wo ana se yade a wo de beko ho no obesade akofie biem de biarada wodu eyetama committee 16 ba West City a oho sanso ena area 4 magazine sunyane abontene so obutu ho mesra wada na ho matofo no ena eda screen so no gibre fa wona twetwe nkomo na emwa bia no onfa endomu uwa chichi ene bench so ufre chichi ne bench mu na eba ne branches ne nyinara or say or female ward or male ward or VIP ward or special ward and see baby a better any problem what the answer be drew ho udu ho kwade a ayaresa ebeye wodia anope okran mu ene de coachment day April as I come home estate and block factory one mo so edi programming mu tintima papa one mo say opa asase opa blocks opa dian high open down to bibia fa bedan wo mo ade ba ko a emefe e wo mudwuma omudie no ho ene se wonom say sa wo pedan na to no we sika no enso one be payment plan e the amount so that they can be paying them little by little one pay we and then I'll pay adaroma fra na woni omo entwetwe nkomo na sebie so sebie nyaado wo asase a oba wasese ba ko mienu bi e de esiso if you say yebisa japade a yemisa wig yemisa ntade yemisa ka yebisa se wasifi ena oti baby kra obi pese ohu baby ata o hide Diana ana so no ani fi sa pepepe normal abaka enipa abrabo ho sa na nipa tie yewu aye mfa nko na so yebisa odofo pejapade eno enihia nti frɛ home estate and block factory na wonom enyo mwa omo nsase no baby e won so no kama
enye baby a bro make say waterlog area nso to a ebetete wo enipa bebre nso to a yensu mu bebre yi nuoma na de kogu baabi nso ne ti a ye san park esan de akọ nso ta ne yiri fa wo Mr. Wada to mo sase ne bi na baby e wo no kama na obeda no wada and ho as a pese enkoma odin for na ye boye papa won po mo te say anopai owo japekrum papa se odi hye bia na adwene mo kan odi hye bia okasaba saba so ye no mo timo nse enkoyi no wase fa sa odi hye no bre no ewo japekrum no ye no ho adwuma obe started na fampai bom Uwia watete ahaban ya waposa won nsem odi be sona pampem eno ano no atiko odofo adoma chede no bo ade no de ache papai enti me se okopiem oja pekroma wodi hie na sebie so ye no wa enkoyi no obeboa no me nka chenchere me ho bebre nemum odi ekọ na wodi wadanse di wodi baba afenso so osemo browa enyanka ekrafo obedidi ama wonum bi edi enti mesrawada enti na fie eme common no di hye bia sebie so sebie nya do timo se odi taria na awai no fa sankofo ni na fa koda odifo na yeboa e wo japekrum na obeye wonum adum anopai wonum ne aboafo a omaso yasne emediko adwumedi April. As a piece and come CJ Fashions, come on, Siamekum, or Jebre, Eshamatade, and Anopay. Friend was 0268 5021 for all your local fabric clothing. Now on Pam and Famo. If you want to look so simple, just make sure that you call him. I think I've worn this dress for like twice, and I like it because it's so free, it's so simple, and to also qua or be Pambi Ediamau. Ama wonso no akoma etime atoyem udra me kuma ashfm junction ho ena ne billboard no si opposite Odani Sport enter for papa let's wrap ena vanyo papa ho ena be ho CJ Fashions quickly ma mention cry anopai na me ma mabedwafo akwaba na fe no yemfa ensem no enhyehyso ena anopai me cry hyesama me de ma o ene se washase eni sa ewiye no ebitima yekese enipa bebre ho no ma sebie so sebie nyaado wonum edi pa okra 100 Ghana or 100 Ghana de me de abobra me de aton bibi hwe okra 100 Ghana na sebie so wani abre so be bibi a obetime de aton so bag be ye 9 enum na waton na wahwate if you are serious 100 Ghana no ebetimi awa be 200 Ghana when ya brea we dibi na we sibi no acho ebewo na ebe expand na wo kra ni beji say me the 100 Ghana and a sebie son me the started sa me suya me ton enne mitimi eton so be 20 bars 30 bars me pa cho e mo abem bo sisika ne kwa isa time a me wie eye journalism na me kopie mu amemfa mabrabo nyemfa ton kakra bi ma na fe no yenkoye nim me we journalism kopie mu radio station me me attachment na attachment okona kostatia ye ma hwe eno wo ye good girl na wuti wanim ana wo ye good boy na bro wan say ye good boy ye smawa obi nsesa na ode achew kopie mu radio station na me nim say eno kra na wo say ye tua meka no na katua ma obeye adwuma bosume beye enkono enwotwe enson na ye mawo 10 cedi kura na we ena papa bi ye friend no rante he na ferry me boni din ahye no munyam o che mi sika ye friend say 50 cedis na me di sie e wo am say rante na de enyo o sa che me biem mi sa di sie na me nya 100 Ghana cedis na 100 Ghana cedi na me nya ye no na me say 100 ikra no me de be ye dem pese me ye bibia ebetimi ama sebie so me be adwuma kra menya 2 cedis ne 3 cedi ne 5 cedi na me de ato eye lady bi no to kwankwan e wo ho metimi de ato no kwankwan ni bi na me di enti misa wadanfo bi a oye boutique e wo home TV anase kuma TV ya bro san ya se ya ye friend Hanat ene me hye won mo yam Hanat se akọ wonim baby ya me fa me panties be gu me boutique ko no okra 100 Ghana kra lady no be ma obi
ene braziers na wo fa na sebie son wo tonton a obema obi aka ho wo kwa 100 Ghana no na wo ma obi ka ho a wo ton na wutua ubenya sika bebre usamate na manfanya kwatro na madamfo no koye okofa ne no ma no and I miss me for panties maybe. This I think about almost 10 years now. And me fa 100 Ghana no mama so o ma me kakra nka ho na me wia me de bebro me di no kre. The senti me kasa tenti am pese me kan nyina ne say 100 Ghana no me fa ma minimum bi ka fi me nya 500 Ghana. Me nya 200 Ghana. Fi dey I fa no say afi undergarments no de yanto na fi na be me de ntimi nya bebre de bia our beautiful undergarments. Panties, braziers, and your farming pay, and match your mempe. Then we me can say, once you beat me, I be. And Cassa will change say, Ubiba mount 50 million, 2,000, 3,000, and son was start something now. Because you're not my misika, Nenso, who names and I'm for panties, name braziers, a tom, JB, a bebwa, maybe a trust one mount, a 100 Ghana no, and Cassa wins me fine baby, a 200 Ghana no. And Cassa won't me find your baby. Trust me, start now and it will be big. And when I'm in show, send if your day, the Makacho, obey and sir. At your mommy. Bishop Aquaba. You are good, and then so your boy. About the idea. Idea to your mama and Quano, young you could be. That any answer you knew be Kubisan. And on Quani to Trubus in Yankopon, IGP in Cheno. 2 some phenomenon in court. Say, or you supreme, your pen way. The idea chins are not do for salvation now. That the aye son go a mano. Now, I don't say, am I a tea for a brabo? Said down Jenty as somebody PC, call a beam fresh. Say, if pass mercy or 30 no cry, see. A dear dances in a measure, yes or no. Now, or show one was said the omutians and penning in answer so. Indeed, a radi edan as a saquan so. Diana Casa some the Ebenezer Darko Yadom. And this of chief to Mofi Diatua. International contractor Kofi Job, and also an Mr. Yaboa or Mofidi Etaha, and the mechanic is well beam. I mean, shots are for wing in answer the Biarada, yet Nasia, or many yet Nasi boom, yes, soya, and son of Masole, yet our massing. I am Goma Woodina, I am a debby bream. Yasia Blabba, Yabon, or see it me tears here. Our young cranny soon say. When you pay beer, no person counted 1,000 of it, may you want a free. One free one. Won't mean root talent. In fact, when I went to boom, my friend said, damn warm, so can started kind 3,000. And also no about from less or above for more boom. Yan is idea, I'll best start here from Kitum. I'll do talent now, clear near Giuseppe. I'm a shas here, pa, but he ababa be do. And to know a sanity, what is yum etisa, a wabrabum etisa. Ubi Sifina Foundation Maya, Untimi Modern so. Untimi hanging your mo, you muscle, Ablawan to Foundation. Any pan will be better to a Bacaswa, but no impossible. And the idea be a yen yason or say starty baby. And I saw starty radio Juma and Yane. I will be out dream with all Pesocon, a fena or crow. A chess over starting in Kumemu. La dance here would ye. Never the Dutching and Neukra aye, with the note me to my credit, wow, thou came to petru. The dear dance is a baby baba satra on so. The starty baby, Yakuye baby. Never before you could have me, or my gene, and then my crack to a intimate fanya. And then I crack it to be now, or you or your mobile money. I'm a coin no use iPhone 7 Plus. In fact, no phone any affair. Trouble me, Philizim, Chopper, Grammaticas, won't try and send the mammy. I feel me Koowaa Saturday binam se me ba na me twam ba bi o no me twam na afei de wadu se 10 years de mu wo ai ana mbuza na se na we no se mai na makoso apam so say was 800 and the so na e kura no so no de top phone am se na se na da account no asre o baba de relax ya na de top phone on be ko Dubai akwachele aba and I'm so mistake na aya no wa brabom this year otie na ku bia de ku na 1 million chiro flow mame and now flow sister and sana be ma wasi so boblot ma solve the time bi ozo hunu sa de ekura no wo bibi da chire betima protect ade no fa ne sa abofo mani apai obeda akoye ni ti mamu ntam ne wo mu nyina nto se nipa be mamu fancy ti hwe wo fa de nam dada ho che na nam so se bibi tum na memfrɛ me mame betima solve ne ma ye be ma the Mr. quality idea. One tears here, you go a young boy. I recently asked him, yes,
na for mu nyina ahia na busuafo bi san say wo so say na obenya aba na otu wodi odana ni hwɛ anam so kai na am ka kyerɛ mu no asɔsi dem na obetuma ya ne sɛ obɛsere ti obɛsere ne ekura memu ne kuma nkura ne bi kura fon omoto no 150 million 70 million omo de challenge omo me no ne ka say so pro competition lady bi minim no okura iPhone I think say 10 ohun so bi kuta pro yes say 12 pro said there oh and ono so be kwa kokura 12 pro no no so akokura 12 pro me ne ba kon so tususu you tusu no you tune 4000 and he said Miyaska o se mkotwa msusu ono ji ni susu dia o se osesa phone because what he say ladies no we dey say do kra 12 pro o kra 13 no enti o ji ni susu no already no o kra 8 plus so na o di susu 4000 no aka ne 8 plus no o di akoji iPhone 13 wono ma me ne da o ma mi se bi eson oye meat pie na nka sa pound be 7000 nka wo yi mukura 2000 mama je na fato isam kra so opeso okura no na mana wadani echi no bi ehun se okura 3 cameras me ka kire nse wo se what me dey susu ya wotu akoje phone we di a wo mi no ni agro bi wo le vision o sister na kasa na am say friend na ko wouldn't vision. But also two ne or cabo to Ojina Minu, or to 8,000, or 2 years, to Ameko. Maybe in Chantro. Or to 8,000 now, or say Dubai, can be into or the co Dubai, or the 8,000. More expenses call Dubai, could travel 1 week, 3 days. No buy. And what the other. Or buy so crown one to him. So we try to 8 months and some now when I'm saying to buy then I the bray maybe sano I'm saying unya so akwaba Dubai burger then I the buy one tongue crown remi to me na is that and no the okay you see a dream maybe we challenge ourselves bishop and I have food to said ya wo ka bi na make bi ya de mo mo say ketwa na ekura wo no fa prade bi a ebetimi dem fa so abadachi I will be 20 million or a young boy. Kumasi brought board about Kuni 15 million. Kakure Unyan cotton to 3 years' time. So I brought 15 million. Only if you import Makwa Cotono 200 million. I'm on Faswaban and some. And Mark Ranity Muda. Or Bunu Hose a year grass. Once in the Atene or Wabi Drukum. Or says Canessa. Madame for be terms, I made desert. Or soon as scared Duke of York or General. O kabiana masere na me busa wo mtimi ze wodi ya okofi kwagina wonti kofu fie wo betimi asibini de ba sere e wa abrabom no hia so nipa wogi wani hia so ode okra kono ade ma no nanso wo ye ni nyina no mu se okra no nya nwu ya ebenyini ebeye mre na pomu ebeye mre oti ase tipa bibi eye ma no ne du sa abre na wanye mobo amo nipa bi anse okwase awa asetenam awurade nhyira omo se kakra ode abai omo befa no mo de atu anamo na daate so obi kasa omo so timi do omo se so mbo aka bi se na me hwe program bi na mtie dan inspiration aketua bi ode maaye na me faaye ya me fu ekura na bo na me share da koton talk etwa na this kind of statistics me bi an me nne e ba ne sa na say wa ba abero na ate dem a okra me se ade a me yi se ne nipa bi he na me share sa phone my darling and then me motivation courtesy radio my darling. Good morning. Morning. Kaka krana yo. The radio say Friday or the actually weekend the Jubi and say more shall see more bem or shall see ni so we back say. Okay Bible more shall see so nyina mo do mo to erade so na wie no be wie o ye. Joseph ye example, David ye example. Yesu Kristo ni kura no ye example. Isan say ko wo ni tu nyambu. And so Bible so bread and wants a cool woman, a rather man, dear brew din in our so. Tea was sassy and said it be our man more bent. Now don't to a rather so. Now my rather your quantity for now, a viano, a bear can see. Tea said yes, to be any tea be a me moon who bone fear. So was so shabby be as I said, you know for a cana. Shall see with the small that you have. Never quite corner.
businessmen be Rebecca Chelsea shall say to a bit and erade the above bedrew. Until the catch you and say, shall hunting, knock it to ano. But what they say, we money at Beck say. Amen. All right, I can crash. I know so many Sapepedia. My streaming live YouTube, Koowaa TV, of course, Facebook, Koowaa TV. GH. Mamunya on Facebook and on Fanchai, but more called YouTube. Now, on share live. First story, and it is started to make and say, also for Kum Chacha, or better to be. Ediama evangelist akwese o say evangelist akwese wa na wa down for pa ene osofu Morgan if you say nya na ntie say osofu Morgan we free na osofu Morgan free we free mo no osofu kum chacha claim say evangelist akwese wa neglecting na down for no esika ko ejin kwekwe no ehwe video na emra people life of one so okay any Morgan ye ni ye ni picture no show Kwasi, washo. Anytime patch picture no house show my and you the way ye nya be man because show me the old picture. No show me new picture. For my yes Morgan ye. Ah, sabi. Miss deeper life was so much. Okay. Emu mi enu. Morgan. And na so e de Ghana ha. Okay. Morgan na e rather na so tete deeper life on so the bebre. Eti baby Morgan here do do ya wa yen so bo deeper life asole no. Okay. That can hu here. Say sabe ya ni pa social media. Oh, okay. Na ya be sika. E de mano. Yes. Necessary deeper life of we taking responsibility. What can I say? Responsibility. So come take responsible. Yeah. For the BBA. Thank you. So I say wo company bi. That company na woman no sabe. We the company na ye adwuma na ya beto. Ni picture na that so no adofo mo hwe ye papa evangelist Morgan sesia tama no yale da hono no na maame no Janet nchen ye hwan ne maame ne wife ne Janet nchen wow anytime pass safa to shimo na nkofo ehwe ne yim tama yale ye fiti so yale satin se ne ye papa major prophet no si 13 good years ni wadam pe mo ayale mo hwe ne old pictures ne hwe de wi an wote kan no ansa na yale be bo na ayasemo ho yale de enimo hal yale enimo hal pacho anytime me hwe ne old pictures ne hwe de wi an wote me na aso me nhire ne hal yale enimo hal pacho anytime me hwe ne old pictures ne hwe de wi an wote me na aso me nhire ne me bia na obi su nhire ne mu se de me se me nhire ne mu ya nte bia picture ne be me yehu ne kakra ti me nhwe ne old pictures wow ono ne de he ono de he ma me hwe ono de he ono de he we ya tamo we so ya tamo yale ya sa o yale amokwa sa no asa na nhira ne serious sa oh okay na ne yale ne nhira ne serious sa okay na hana so ekeke na nkofo kwesra no so de ba ko bi to one white white oh okay tu se be ma that's authentic gram so wa ni mo do ne mo fe be ma pen en mo nyam fo papa okay editor ka o sa picture na nka o fa nto ma ni ehu de wi na ote kan no first no me se minim no bi su nimu no sania me no me ni me nimu ni ya na bia koda ha ehu se woni nie na aya homete to understand say nipa wo boa no o boa na emra na ohiamoa emra na opse aduane di uma na aduane di ye wudi egu plate man but eno no de ndi egu ahaban mu se wudi wo yale da ho wentimi abo evangelist akosi ewura say ne sade na in fact as a man of God na me say na kopon say yemwa ye ho me da fiase wa mbesra me yale wa me hweme ekwa me de mu ama me duane ndi na wo preaching na pese o che Ghana for say wa say o say na so le bakora no wo ho chile wa ye mfa so le sikem wa that's okay oyele ye na so wasesa oh wow papa no ho fe very nice man yeah no ho fe papa no ho fe very nice man be he no ho fe ai
social media o hwe ni picture ne kwa wetimu se na wo suro awurade ankasa de wi a de otie no ne ne ni okay you be a open wo semo be me ni monyamfo pa sei wo gina wo tumu se be ma pen ni be ma pen wo tumu se be ma ni e ti se kwasi ni mo body bi kwasi ta ya e ti se kwasi ni mo body bi o camera man ti se ni body bi akwasi ta ya e to se kwasi wa se wonu asole pa kora ye ense so on fisika on fa so ni sika ma asole ba no de be mo han thank you eti na me say morgan deeper for kora ni na ni ye say I so be wo company bi ma ni su company na wo ni pa na every company ni mo wan free na wa yale ye and your company any responsibility say what to me ni pa na many pa na oton what they say our solid deeper life na so le ketwa ba won timi amoa na wo bo na ka de no de ne ba bonten ba gigi ska me ko se no se bia metimi aboa but today omo no enso de omo pe ade me hia sika ko bi a minim se oyele ye na so wasesa oh wow papa no ho fe very nice man yeah no ho fe papa no ho fe very nice man be he no ho fe ai social media o hwe ni picture ne kwa wetimu se na wo suro awurade ankasa de wi a de otie no ne ne Bishop dan ewiase abrabo a ye boyi se osoro ahema mu no ebrebe so na ye nyina ye be ko akogina papa na nim bia enkofo ye nhye dan hia o mododo wo ho ebe ya asofo omo na edi kingdom ne ho nkomo omo so na kingdom ne mu ye invite omo se Moses timiduro ne ka chenze Canaan wani ehuni ba Moses onansi wodi a onu mpo abrabo e fa kompenne e papa no masofo abrabo bo hunu se konfo bi beduru gate ama awurade abie no ama na san sofo bi tanya wutimi dwe ne ma bi hu wo wiase a wonte ase kumchacha ya de okoma adifo medanase wo ho na mebusa ne se ono nso onye sofo ana enti se Morgan adamfo ne akwasi ewu a na akwasi ewu atimi dan na chima no na ukura ska na nim se Morgan preach gospel na munyina mo ye ho adwuma no na abetima boa na oso troma ni wu no abebo na damfo kwa adu kristosom na ne de ahen kristosom no ene de ahen dan ye nyina tro presenters unimme uko sabe kumasi afema unim obi wo sabe ko adehia unim obi ene onye wadamfo bo nso ye adwuma na gine di unim sese no tie na dakuru nyame ahira sika aba wate se onua no yare a otina se medie na onye madamfo nti no na etwe amna wu na makobo na ye ne namfofo no sabe sobo kristo se mo do no odomo a mfa so be na mo benya ene boyefo mpo omunim saa enti wotina wo se sabe tafrache ento nipa no na onkowie na wa kireze na onye wadamfo nti nka obeye sika na da ho wo de ye den na samu do na odomo a samu tira wiase do wo na domo a akatua be na mu benya tujefo nso ni atujefo mpo nim saa Matthew 5:46 eni kwa so na domo nko na mo do won Jagana difo ni asofo trimu odina maku bi na didam to a certain level say omo ahumpo na wo kireba omo ntimi moa dan ye ni afikakra ye beti papa Morgan nka preaching pa evangelism ayesi yemfa nkwa kire enkunkwa ni mum ye hunu se nyame nipa bi aba na obekokoden uyi Morgan frima enye yie dan ye tie nyane ni se papa na wu so yade na ekipu ni dem for 13 good years enti onwui ni onwu ya fe no wu yeah na papa ishe dem na asofo nim nom to social media di scale twampoa abromunim se nyame nipa bi o wabeko ama gospel na manne ye kura etima benya bi ama nipa do awurade yetimi gi ofen yetimi fra for de mo ba se nipa ne hye dem ma ne ho mfa no anka asofo nyina anya meeting kase enye crusade kase yenka se ye nua no wo dini wa bre yeso yale da dem die gi ofen po akeka bom one Sunday die yemfa nkoma no so mfa mpe ba bi nyina ana mfa ntukwa bi nkosa no ya de no wo nwuru se kingdom no ba mu no sabita frata nyo ma me banko ana oba ye nya sofu bia wo wuye obeso TV no no bi gina o kan kasa foforo ase ye obi kura de se
o preaching na no ye ntia won so woko je se wo twi nipa ho a dan won ntia se nti ko besi se Abraham mo tretra se ka se Kristo som no ye scam emfaso bi ani so a na metena se din ti ase a na me no mo ya adwene because Kristo som enye wakotena so dem the way you treat your neighbor and everybody hwehwe na so obi ka se do nyankopon se ni kro no do nyankopon no tani nua sofo Morgan ya o yo trofo wo se ni pokro won ka no kure na de onno ni nua o no nipa bia wonno ni nua o hu no be de no betumi ado awurade awani hu no John chapter 4 verse me ne dan yan tire mi timi tire don nche no na me so awurade me do wo woni ha wonye mi sika nto ade da awurade ma me nto na taade ma ne da ni nkonsuo ma ne da disem kasa me do na em se wonye bibia mfiri mo nti na me fekisa me do no bo do ne otimi di ade ma otimi mo ade na ni nyina mu otimi gina ma ne se me nua ne me ne na ekọ ene ye kasa do adi ana Pharisee ne te se wa mu asudikia fo no ko sia faako ana mu so sia faako no mu ba ko o ye mra ana mranimfo wo mu no ebusa so Yesu hwese ochechirefo mrani nyina Kristo somfo agove ya no mu kase ne de hin ana o ka kire ne se do awurade unyankopo wakuma nyina mu okra nyina mu ana wadwene nyina mu eni mrani mu kase mransam kase po edika o ma mransam tu pe wase mienu nsere do yonko sa wo ho mransam mienu we ana mrani edi eno na mrani edifo ni nyina edi so Matthew 22 verse it is all ye Kristo ni danyan ubetima sum Kristo yi a sa mra mienu we firi mu a onka ho timotrase mamu nuai etimi ba social media ebesre woni nim awurade nchen oburu hu ade na motewa nyame ontua moka na deeper life for the nyame betua moka onyamai nyame obetua moka onyamai dayan wo mokasa wo muti na yo mo ya wo mokasa wo muti na yo mo ya and I'm also onye obia ya dia obese eba meteno ase by the moment papa ntimbesra de wa abonti me they are not doing it deeper life asoli bebrebe yi ena omo hwe ne se ne wo se obi yare a onya na ade nyina afa ne watime pia bonti akwasa na nkom de beche no dan ya tie na kina oho dodo untimi madwuma asam da gusa drusa a tv se ma bie dodo enam omo so nkakra ne yatime bie sika wo ho na ato wo se dan ya hospital doctor we hene mame every week bia mo mfa ka we mfa ne nko ne hwe no ne obedi ebu so bia de ntube pia bonti so be sreska nanka wasira kwanko no so ma bonti me ade a wa ma yi mensa hu se da tibi obeguma ni mase ko mo ma people life churches e wo Ghana ne dodo ya sei eti no dayan ofin nkakra ne niam akukoso yi ne se mo se mo hwe yale fo ba ko otimi sa ba bonti be sra de Akristo fo de ye be brache ni pa bia wiase ya dwem bone ye wo yetirima da bia no se bia keke ni manyam so mpa yakoma ne ya dwe de atweko achigigigi na nyanwanwa se wase ni omo simu se munye bia no munhwe na munye na onyuma de mamunsia efrise wone de da wo ka kire mo banso omo ade omo nye wo kire ne so aduduru omo kire ne so aduduru ade to yen asole man so nanso wono ade wonpeso won satiampo ebesom Matthew 23:2 asofo subano na ewurade preach kire no waso ko asole omo kasa bo afode a wo de bo omo kasa ko show ni oyale a kone koye no mo asuba de mamu nse bi ko mo nye Morgan probably gan na yi chim preach owia no a chere na kira kwan o pa asole pa bi do ho adon a deeper life na me ko asole da bia uko bia hwehunu se ye chere papa no ho ba ni asole ko dia eni deeper life mebum otimi ko ba bi ko mo ko adon no ma to asole ne adumudi ato ese ne se ni pa we yare a me pa cho na yale be nko na kidiri felu akura ye gemu sai amantima nyina ma no so ne ntima nyina mo church na ntima nyina ma no nyambe tue ni baka o hey the church dey ni businessman ba ko om how ya de for betima so no sponsor kim se me nko yale ma fa hoka Romania they nyina no almost all the churches we have big guys who ma betima e bibia na ebi susu ana na meka no one way but ebia ono so na sebie so se ebia na opano dodo ba jo enye se ye ka se papa ne yale na
na Diane kwan e no no aka se bia wo ye ne enso e church Diane na praise bia sole wo ekura Kumasi branch nkwan aka so mu so mu na ya sole ba ana Pentecost Kumasi branch kura ubehu ahokyere da how much more nipa no abre na dan the whole Ghana ni abrochire nipa life asole nyina nim ne se ye nua yi wabre ne yesi ye he no a na ne ho nso na kwan kro so be sa ba abonten se Diane asole ma asem to na hu se won sra hwekra sra 2 weeks pe no baba ko mienu ni yi wadwena fietimu asole nim se asa won ka ho asole bi a me ko 6 months ni na me nko biom ya fra wo misa obi am fra mu misa me asaf mami di be da nom de number na se nim se me mfra no na ne be shema no no osoro se nkasa yesi de no be kwa akwese oba na ewom ni de ye nka nam se uke ma thank you nam jana ko sa you see enne so no hie nipa se ne ebenya free nipa nchen tu ya asore ba na ye sra mo ye ta fra mo a wadwuma koso wo fimbo no so utim se tiapo so de wan ma so fusi kasem no check ya esote ansa na so abamfa so ama church ba no sin ka mmebo ye koku o metuyefo o mekan yanim ene adane ene so bi yo defo an nkom hye nko wa asole itimi pon mo no nko time akotra so fu panyinanim ye he ona so atade na ni anwa kakra ye de nkom hye na giedin wo nipa anim osikani bebo adwaman ni akaje ze secret bi ho ye nka na ye pon ahia me ye hia ohian na ye akaje ze wo no akoda yi nchen ohun subani abadi su ye da bia ye de sebe ona enni bia nim ye fom emi ye hunu se ye sum nyame na wona wo bia ni ya fre bibi secret ye no madi nyame tue ni baka woni bidia ye bebo adeja nyame betue ni baka ne ya ka hye odi azie Bible mpe uko James obeka jow wasimu de mo hwa adefo na wo mu na maka se bra na betena me nche ha na ehe wo hia ni a wa befra mu na maka kye ne se odi ekodo ho ha ne ba ne sa nye yiyi no mo yiyi mu Miniano mani pa ni muhwe mo ni pa ni muhwe ani Ewurade Yesu Kristo na ni monyam adidie ni afra so nipa o se onipa bia wo hye sika ani mpetia atade fefe ba muhia dem na wo hia ni nso de atade etan ba na mo hwe de o hye atade wodi amohwe ni o hye fefe no na maka kye se wodi abra betena ha na maka tro hia na maka tro hia ni se wodi agina no ho ana trame na se foma e ba ne sa anya pa no mapa pam enya adwem Atemufuo ne mo. James chapter 2 verse 1. James 2:1 down. Okay. There was a basa. Enya pa no mapa mu. Na nya adwem bone atemufuo ene mo. Na agwase wade minim sa ya nokuro nya nokuro na ya nokura meni bibia me data na sio. Meni bibia me data na sio. Eka ni nyuma. Dan nyina ye beyi na ye wo ho. Ewurade mpaja wo. There are a lot of message at the Bible and Timmy who says Sikaya did giant. Na me adomene sikana begu abobo ano. Se sikanye ni nyina na ebrenya wo. Tom no bi odwuma pantin ko fodi ye no master bia ma wo. Duanya ni bebre. Wan pre, wan kwadi sikaduro aba. Oyonko a woni ni nyina ye adwuma baako odafom. Nka dance ebe na wo se yetefa ho. Eno am free so follow am mu se obi dum fo bi de ni picture baako abo kakraka. A picture no kwaya ntmentu ya anya nanimu ni akire nti obi ayi wo akire no nso de wo animu tu film krom go susunya kwa so ba na wohunu emu mo start free yi run about to besina kodia e obi mum so advert na bo nanka meni akwasi awu meni akwaya wo kasa kum chacha mo anka mo yem evangelist nka mo kasika bom na kumase ba bia mo ye ne sambod mo akwabusia wa kwaji ayi no na ma pagya mu nuan because Bible say so obi wuni yansie ni yi a opon bakura so wo mfa so che at the 40 some ka we de ka twunkona we di we na kama hyemu nuan na nimunyam na ne otenchen hunu Kristo mu do ne Kristo ni munyam obi ya ha busuan se mbetima ye se muntimi nye no atoka no papa no drive akọ na for no asabe so Mike mi se ayi pure wo wu ye ko we bi o mi ye na ye ye ka tira ma mo ntie no wanya no so agina so de tufu nyambe tua ni baka wo danya sa wo bobra no obi mawure timfom se odi abo asesa odi ewu odi yale no onyina no so mfantu afofrofo ogine ho awon ntie ase abra na nko betima so mu aboa wo obetima yeso mu afo amane ma ten no otu onyane mawure ni timfom se asem nto no se ye tira ya no odi ye kasa obi mawure sifom se akwere dako na nkia be fa ne ko
Otiana nkasa bisia before ade na ko hyem na ko hunu ni jimi na matima kan twi pa ayan hwe nyame moy enti ye besre bishop they said that what kind of and sorry no they should show love to themselves because kamia kwa say omo nchiro do mo so for nya asem ahun se so for bia be kan bia ma no so for nya asem ase obi mu ba asem ye omo de ye tikuro mo ahun ba asem ye omo de so for pani bi betima wu utum so wodi obi anim ne Ghana na so for eso onyama damfo tubonza crowd no wo mu no nko asa so na omo ko ade ne so wodi na enim se nyame djuma no wo ye anka wosi ehye odifo bi wodi ni se ono so to afa ama ne nua na hunu se ne na ye adwuma we di otiaso one na nko crusade da amano amesanda no nso angosa na ndi onya na yi a one ne na mfofo nko anye na ungu tayan mama se ka story emro na yentu aso tayan be nyame so to bia maintenance kakra o ena dia mama nsar na musa no kwashen kakra ni awo ye itro bia ya na enhyada anye first o wono na ya wote ase so bi beba wi ase no wato na daade nyina ase me ye nyame djuma emposo ofum kwan ma sa attention kakra no de man na wa hye na nimunyam kakra na papa ye ntima nya kapre ne tam so nka kunuku fa hyew no won kwa asumdiem no wasa man 13 years no de dadam na ni pasa kakatsa fidi a kire no ntie basa no mbuza se nyame ne wo he ebi a na so de no so ye ma yade bo no dan ya oye ma yale bo ndi aba yanso sabita frache so papa no otumfo ne ya chi wi ho a on hwese kodamu na ni monyanum guase abeka no nti obetu fukura no a obefa akire yi wi a ne owo no waka de ya kire wo ti tomire bi a ye besere ono nso bi se ono na de ba wi aso onim ne ye ebi asa ne ye ke papa ye di boni bi ba ya nim ne hu so ye innocent na no na urade wo hunu ne ya amaye sebe ya wona efe nyame foforo na ba mu mbu okay eso obi tinjo se papa ekura mi gidi so ye na urade aye nse na me na ye se nyame ni munye de etomre bia obe prayer wo prayer ntem na nka asumdie mra na 13 years suffering there anu ede ya na fomo anu ede se wan ka sa wo shede ma 13 years 13 good years afa udi na we pa years not 3 years 13 wow nyame hwe second story making headlines on today's Koowaa Show and it say about Betudwa say Kevin Taylor de enya de o say na no obeka e de atum na wotwi mu a oba bontin beka say eye mami a otumi friend say gifty adoye no mami o hye hipad na we na gifty so ba bontin beka say na wo me hye hipad a say be so wo hye supporter na ne kasa ntintim nyina no ka say hey yawodi mami so menya me de what social media no so we did ya on kan chobi wo shatade on kan chobi wo she panics on kan chobi ada na me de wutimi zoom ya manfo o ma zoom mami ya me like abetodwa say o shatade bia o she hip pad na mami abetutu bi area man Kelvin the Taylor na otutu bi man wi Kelvin Taylor samba bontin biom na nasema o kan de we de echenkuri o say mami gift adoye won deserve class obenya ambassadorial deal cra na mama yenko shi video senses would just pick such a daft ignorant girl like this to come and be an ambassador when it comes to terrorism. Now ye Jimmy Nguan adena yentu that ye Jimmy Nguan saying this government, these people called MPP, sa in free no, we need to kick them out of this government. See, yet to Chrome Hana terrorists have blasted in. So you see why I was saying, say, if it is true that terrorists are coming, I was say such a sensitive issue, Abagana no. We will show them what senses will just pick such a daft, ignorant girl like this to come and be an ambassador when it comes to terrorism. Now ye Jimmy Nguan adena yentu that ye Jimmy Nguan saying this government, these people called MPP, sa in free no, we need to kick them out of this government. See, yet to Chrome Hana terrorists have blasted in. So you see why I was saying, say, if it is true that terrorists are coming, we will show them what senses will just pick such a daft, ignorant girl like this to come and be an ambassador when it comes to terrorism.
Now ye Jimmy Guan aday na yentu that ye Jimmy Guan saying this government, these people called MPP, sa in free way no, we need to kick them out of this government. See, yet to Chroma Hana terrorists have blasted in your queer. So he's a semi here say, Ediama Empress Gifty, the singing ashe. Young family on your day. What is she going to do? Her own security crown, she wasn't even confident in herself. What could you try to talk? Eddie clear question shadow to on one so the security crown, she didn't care. She could have died through that, and she can die any day with that thing in her ass. It could blow up on 32 degrees now po now for the timu. And then you handle the country. This issue now make check Ghana for Andrea say. Kanda partners and for no, they are foolish. Why should we take them serious? All you know, no, as some number can no credit, but their actions nature say Bibini or your gun and Bibini or your man power with Jimmy. Why should you make this girl? Why should you give this thing money and say you are an ambassador for the to lead campaign against terrorism? Why Jimmy Anna? So now senior. You see where I was going. You see, now you understand me when I say that Ghanaians should not trust this government when they're talking about terrorism. They want to create an artificial coup. Senior, I hope you send me a text for me to read, for people to know. I wasn't being sarcastic about the issue. We all know terrorism issue. It is not a joke. But for a whole government to say, Saga way, Sabi way, Nikunu Bodamuni. She's taking advantage of some ignorant, jobless, unemployed fools in Ghana. Or Tinyuma or just sending a baby kwamana or brabum into a da. Na esosone daya no be kan kwasi asemi ko fodi nechi ena nyame ena we nanka so onimi nyame. Now at the end of the day, who in their right got? I was say such a sensitive issue about Ghana no. Kwasi asem say yatam asem Taylor. And ye ten and can say to be Ediama Gifty adoye. That will be the message about Evangelist Aguasia who was taking care of him. Okay. Indeed, yet say so I net dear. With me, Namin Sham, or I net dear. I saw ye dear. Namin Sham, I net dear, or Sofukum Church and any most of Kum Church, as soon to say he was taking care of me and so no more. And I still was or sending Papa. Was I make us say a beer, now Papa and Sebi, some calls say Libra or Penny Baby. Nayana make can say 2 4 but no person for tone. Now we are about Montism, Mumska. That's a papa now. Go baby, Oscar could you know. I want to know about one diabesre. It is a Zicana Cosa or Marbon Tio. Ghana needs war boy. We go upon so I know the money 5 in command to a cancer of why. No, can you 5 million CDs? There's 5 million. Do I not from the Wabuapan and so draw what tobacco between week not this idea and what is it? Diana, Yamin Yamano. On one shall want to say you'll be a free so yen a Juma fire. Then I catch him off as a Kevin Taylor said, a crown of fast treaty issue no. Obian and Yadu Bian and Bakwami Akaseni Pacron yet. Yanni Ninisa. Which me can some Mumianisa and before fools and one way moon in Vrabem. Now one of these will answer a chance how much in your moon Vrabem. Why? And I was Susa. O man about that one, Sabita brothers, and before your food, I'm sending them casa. Nia baby a fool. Because you're young, I am penno, and one you go no. Sir. Obiano about Bayani, a sub, young penison, sir. It's your best. Who know being yard and I'm getting an yard on our dressing. Why didn't you? Your man and co now be born of his house in you about watch the wagon. Our Kansas or straw back catcher will say, as I say, we money what the any who will be beer. Oba special abayani amenyi na ya asama no yonko obetuaka asama no yonko wono enini menyu obi ahinta samadi na de obete no ni diwa oni pa no obete no wani watam na won sopa na anka ho ebasa won sopa na ebeka ho Proverbs 25:9 eti so no obi wasam ne na ani na so koyi na hinta samadi Bible no se dipa no be di watam no di watam za so sopa mbe sopa na ka ka ho eti ebasa ka vi wonhunu ne ye na mo no ha on fa school no koye na enka adwuma na wo ye ho on fa fie ntete ane baba wo hena wo boase de ma no enka na adwuma wo ye ho
banisa ebe mani mu aye duru okasem enye oyesi ni pe follow na chese wo ye bibio o man nya mfaso be na wo so o mutimitie o kan ni pa ntimi ntie nsa kira ade no be koso atena wa because okasa na no ya hash ndi unu kwan a wo fa so kasa nipa na amanekra me hu se papa ye bie ki bi se mega me nya ya emmoa me na dia wuti ase wo so bibie mu a di gift ya do yo se wan etie wu na ufisa ne kra ni beje debi sa ne kra ni anje nti no de reply a brain no you see na o de reply brain no na Kelvin so san kana no san tun and was san back for the second time and obe mama me na say na wo ye ni pe wo say ye ma ambassadorial deal na kan fa no ka sama wo kan de to asumu position de nya baba e dia adentia adanyan yeti kromu e discreet hu nkoma uni ma GP so makọ retire ani enim se sebita flat no mo bo aduma pa bata mfie na akache wo obetim di nim di ato fom wani uni police commander so mo ko pension unim se police commander we dia na nko wonim die pa nanso age na akache ni dia so nko trafi wontim fa nim dia nko yewe ka post we betuma friend biom se sa achire tena aduma we dia obetimi aye nti kuko wonim na fatotuma ye maami so hwe obi anim dia ko betuma di tete se dia ko agina we sabita frache wa me ana kom de no uti ase ni nyina no yeso obi nyi adwuma etesa oso nya nipa wo sa ani no dan ye obi wotim bo di kire no keke no ka osuban a kire uti ase enso wonya sofo wonya difo san juma no ya hyankofo mo tesa ye obi a wo sere hwe nanim so no onim se wi hye ho na afo so sere san kofo no o mutimi editati hu se bibi se ikoso Ghana de ase ya de bia ye concert ye ni kuru kasa men pipi no kwa se pe ayima no ye pe contract ma no you see yeah they are say ni pa na say ni be da bi oti media kontokwa osim de ade wi akojo be da nya aso ni ani akotu wan amon eno be chimchim ti ote so kan no fry se bi kura mo hwe mu ye ni se tourism ho an afo bi kura ba o de be kontokwa so obi so ahia ne to anka nim die mu no da bi ameka djuma yi obi dia no ko ba ya wo be kokura no start bo so de djuma na be wom nhwe mu ye no wie kura nko nim nyansa no bo so haida de kutia no akofa wa obeye no na nka ya hunu se omomo so enso ehu akatua da ho obeje sika wo ho ne nsa beka nti kuro de cheze wampa obi anko ama no a wadidie de ho odene this da bia komu be kakra ye nyine be jai ka no akon ye ntufu bio ne type obi ye de nim die nyina fight ama no nso atambia me atua ka nsumi asenipa ko man na so odene wo ka bibia o man pese ofamu aba Kevin ya wo huna wo kana to asumu but ne se ne eka no ya wo kan ni bede ne nipa ne bo ato ne yam bede no filise minue wo dome na nye wo tan ti masre ya kan wo hunu ne yew kofo bia ye ne ya kya ne die kofo bia ha mani adidi atam a kya ne die kofo bia yam ye hu se Ghana nyina mo na kasa e ne ya kya ne angozi aga ye fere se adwuma na wo ye no obekoso aye ache imuoni munyambe ba be kan no soro na mudi hu sika be kan na fo ka se ni pefa na mi hu se panyini bi nso so be bo adwuma na obo aboniye brade so oboniye wu ye ostati o ade bi aye ya ye ostati se wan bo brade so wo hu nsam kan foforo ade aze dan yan je brade nyankopon onhira the president abako ni kasa nye ko ofoso kasa ni pa won enye fe enhyem kuran oyesa na obi ahu ba bia wugina because many friend ye ni na kakra ohidi ye mi uzo akasa tie ndisi ni member bia wo ya yi o media da akasa tia honorable montaka jano no e basa omumu ahoya na o de kasa tia ase nyina wu adwuma we ye tu no ntumbe ma adwuna ma no gram kom na MP fufuru wa dash no na o ye na adwuma munya za de na mu ye nyo wafa adwuma tu se media na abaye obo o mind de di no kura na o mu ncha ne pepepepe ade ye kwamna ta be kan wasam na ye ya asomadu aka wasam na kuro ni mu aye pepepepe tu bie wa no obi as brantie de o pia no kura mam ko pani ntie ni bi awde ko ye ba bi fa ko na de wu twabo sa twabo e pa so be kan basa enye fine na se ayaya enye fine enye fine na se ya no mu nhia na da bia de ne ma fa no ya na temdie ni nye
ye ho fia wa manta ke nipa besua bibi kakra odi ase tie besere omunya isa de no nyanya bibi nhya awurade ani munya Colossians adwuma bia wo ya no mu firi wo kra mu na bonye se mu ye ma awurade mu nya manipa efiri se mu nim se awurade nsam na benya pagade sa akatua na Kristo Yesu na mo som no onipa nim hwe enim 23 etino hwa tie nyine ehunu ne sa na ye bia chance ye nya eduton na wo ton a nukredi ewom be mu so ya ma awurade nya nipa yanya ye bad bati nukredi be mu so ya ma awurade TV presenter nukredi cameraman itu wade nukredi what asam na se babo sa djuma nukredi nim dia basre ye ni nukra wo ya djuma mu no soro to an kra amme ase ba hunu nyansa ka menso mebo ebe to me yem yesira ni die kwa so ye hunu nyansa na awurade kra so emme maye but I na ujes na no den ba I'll give you. Yeah, I know it. I'll give you. And you man can I know it. Yeah, I know it. Shall I give you now? No, let's finish because it's fatter your face. So I'm going for my first break. I'll be back. Please stay with us on Koowaa. Home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A big biara sabi opesa umrefi. Now if you my bosses say be, and we say yes, I'm part. This me fee. A home estate and block factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman say you won't put in the friend now. Yan dano. Ya poama baby. Ebia no near daje. Ebia woman on it or control. Oh, prefer yes, we are talk because when you will be a near. Ubabe see a home for so. Beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so djuma yeni bia na katua asem amoduma yenim fifire we wona wona senti no wo fa me am ko gina ho ba bia ye si da ehwe hu se ye the blog papa na esi cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aninu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye ye gina ehwe se enyem ekoto te amodi ni bom at the man so what and when you nyam share any one share ebe dia nyam share so wo fa number na egu ase na home for a deals so a home estate and block factory afen so biem ebia wa amanone wo Ghana open product top product dey product eni achi product ni ba bia traffic wa enu ntinye free home no efie de ye dia product bia wo pe wa santimem eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bibia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brane mo bia bo so da form afenso wato plot ni bi o amanone wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skamba agusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama wo tua to accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ne ni nyina agu cars ni ye dia kugu plot ni so na fe wa pro bi a wo gidi di se o ma hwese guso keke na ye hu video di a kire wo na pro won say indeed o do ho aboku pa in fact so otwa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie ni type a wo pe di ama because ene ni papa enho enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama ope dan han singing room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wa ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di woni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be hand na wo ube ye hia
the number the guasia no krase munti ya hanu se obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha ejama sase pa amanso na ho ye man dampa amodin wo ya man blog papa se bisment akom usan ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Home. Mepa Joe. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate. Miniadofo aha eye ban heba center. Aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center. Ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi e hye nipadua nimu no nutrients ana se nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobo ntokro ana se etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya asonko abetenam fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so peso nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan enwa nante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center aye chi akwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori aye friend of faith evangelical ministry na udru hope wo so ohwehwe ban ye bechi onto free sprinters road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so efoforo ewo sunyane polytechnic na say sunyan poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo ana senkase mu hawa unompem etutuo usisi achia ukotodwe unanti so enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia anasa edu asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brand se obese wo bo anasa bia benante tiatiafom kinkimdu ase wo bono me paton eye sa spine no ena de edi djumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a ese ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobbo me aya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodro akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye moa na ye ntu ndompemu yade yewo difo ene yewo difo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a yewo difo mu ahodo minimo hawo kore hawo
o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na eni gi se mewom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baby a wo beda na wamo aduane adi kosi se wo obenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko eni gi se mewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no one fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo oli ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no anase wankasa mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase wo bi o e dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo kasa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. We are live on your television, Koowaa TV. We are live on YouTube, Koowaa TV. Samdaku's initiative, Samdaku's TV, and so yeah, live. Mami, family tell story quickly. And from Rowa, ne bawa and see you trying to tell na yamana kwenyama ono so etime ede ne sem deno ede abre. Also for me, friend say also for David no sababa to just say and then I sorry me. We bring one kasa. We bring momo na edi na ma sofo every momo a na se mo kan nyina ne se nso man ntia tight wa mo ntia tight entino na e we say obu o ye hwe wi ni samra anyway yentie we about your tight. Diane, Mrs. Claudia, Mintentia, send me the back with the call. Media Matias, yes, and they may call me Tia check. Yeah. Now, a yes says soft as so many tighter. Is it by force? No, okay. Diane, to do the who here. And the Boama soft for survival. And I may know sorry I could yen the answers about Pafui, a common name beam. Tinka Sabi Nipper Mob Burubina was a Sabi Trisana Mona de Mao. And I make us and near my favor so forward to a conclude. They always enforce it. But near in favor of Modia, they don't want to talk about it. Okay. And so Bassa, you who Christo many yet. Okay. Send it to your task, you mean to a no man qua. To cannot the enforce, sir. Okay. Emum Komubutui was my tomb for as a monsacha, and Tina Merhemo.
kanumpo ye de adwen toton e be make sense omo nkwaje nti na wutwa omaba na drizori de wo se obe mi nti wo bo bi baba na makanza Christopher se de ya adwene sie mmere ne de ka bibia asofo na yes scammers ne be koso aha kiye se ya me no ka say obi ye lawyer da fom obi o okay yo ka say na me meda ha mo de ye bu ni bi no ka say obi ye some training in the name of oyeme papa ntubo nse sabe ko firi kwan mu bi anka abra bompa ye se ye de ne ma toto ne ma ho a anka wo me wo asetram na in the name of Jesus indeed no disrespect you anyhow no are you okay when me see you today we better boy yam sania o kwati koko wo soro biri ma sorma edin ko fo matitira to fo mo bo mo forgetting say obi nya adwuma no wadam bi nti no ntimi ntu atase no e wura fi say obi ya soleba onya adwuma odo asole no opese ye hu so ye nyam dwuma nti da biada ofo so ba na obepe pass all the money ade say ni pani ntimi ntu atase so fusika de na kanzu be 40 billion e man tirimu da say me di creative business bi ma fa me solema na man bia no am ko padro Reverend Moses Foku se on famra ya baba no ye sofo o sa ye ba doctor na okwa asolema no de o mutu ndro no a o ma na ye na asolema no ni ndro ton fo na ye asolema no the Monday to Friday mun ko trek krobia won case ho na me ahira man na mun nyina am ko preto ndro na mu bedura na wabo mun nyina no Sunday no nyame asem agyamo afidru mu ba for the 100 million no say ba 150 million no ni oyale wo mu no ni asemato no na me yedi nyina Solomon anim ye de ama ba ko no de ko odi asem na se wa mama dwuma ye da mu bedidi edu wa kro bedru no so ya de obi nkan tro se ko to ofen anase ko ye bibi because o kra be fu kra because o de be boa o be boa wa we de nya asofo ye kura mu ni wa bo ni nyina no no ka jo se me bani school no ko na bro chire kura no me ka fees a chire wa o fees o na o hwe me on wasari obetwa mpo wura fees e wo de yankiti no wa boa no a enne no ka ka se feed a chire wo so mpeso obeja wa ko nim so wa bra usika wo mu nti yo beka bia no no mi wani ase asu no asa de nkra ko se ko ka chire papa se me ye sorry Ewurade asamba me nchen oni papa shenkom tie Israel nyanhwefo shenkom kacha asofo ne se sasafo Ewurade kacha asofo nie munie mu asofo a moyen mo ho nenso nya Solomon na moyen won mu de mudi mu adodode no emu ani monyam ye mo dia emu sika ye mo dia mu de mudi ni nyina na mu wia ona ado no mo sanso kumwo ne nwanko na ya Solomon de mo nyen won ona wa hojo wo mu no mo ncha won de ayalefo wo mu no mo nsa wonyade ne wa bubuo no mo nchechire no ne wa pam no no mo nkofa ne ma ne wa yira no mo nhwehwe no ne mmom wo hye ne atirimo dire Awurade Nyankopon wo hye ne atirimo den ne ye ka kira sofo ye ka kira sofo se wo hye ne atirimo den na mudidi yeso o kan scripture wi na nya sofo na e ka se ye mfa so ezika wi aso ma no so mu nyina jimu wo Kristo sumu asimu de mo hwe mo mato madu won sade so ti Bible na se na tie ni oka mun kan je yanwafo omo mado no mudi won sade omo kumbi emu adodode ni nyina omo na edie na nso nyan ya Solomon de omo hia omo obi no abobo so obi yale ye no mo anhwe no obi bubu ye mo ankyekere no obi pie firi mu manko hwe no na mpacho no wo kasa no osisika be no mo mfanye as a trend ba bi de omo nguni. And you think say omo pa na fa no mfanye o me ka we nja Solomon na wo free class or class scripture we kura me akura mbie Bible me na mateda enso me ntese sofu bi mpodi ho e preach da na ko me fa so akirem kura nkoye na Ewurade ka no na ya Ewurade Nyankopon enya fine ni omu ye nyame betua wo mu ka o ebi ne ane ye kan sesi ai di sofri be nyameduma at long last bo se nyame di problem kase bi ato so wan kantima be kase tie Ewurade sa de no ye nyame di panisa na Ewurade nim kokom se wo ye nipa boni ni onim so ye udini tinu aheda prana nsa no wako because ni nipa ni ye ede na aba ede na asie na sofo me akrisofo ni ye ya sa because ko akwaji aba me be nyame fia betie na asem so abaji aba
I say sound in the buy. And I tell you, see, Banet, Takwa, Brania, when you no, you make a mess of your shoes. Sorry, I didn't remember Musa. I said, wow, but Papa. A tidy doesn't find bank or heaven. What's the way? Yes, I made an interest of the comedy in India to Babu Mashim. That's all me go saw them with Diane. Sir, Debia, Omoba Sally, no Biama Wednesday was off into a Niska. Remember so. See, trouble in here. I'm not sure over 1,005. Before this, the 4 times it will be about 2 CD a week. No, a very say 4 times 1,005 congregation. National Scout, that's the I was saying, Shady Passe, will be intimate to their bed to Yen Piano comes from you. Let talk as a petrol boy, you was a walker and fun because we don't talk, so we not turn petrol mano. But wow, you know what that. I don't even say there, because the other so, why 2 or 3 now. Then fans are fine when you feel. The Ababa in this sky, no, for Bema Beaton so. Bema 10 city or dance on Van Wodian. No, I sat to be the atour. Be afraid my bone yet and a pen in your fiddy. Unyan and Papa being workers or present 15. Now you're at the Akoto of not soft watch. Sabawi who cannot suffer the catches and fast solicicam what Nipa who could have passing. No moment, this year, sorry, dying. I mean, Jenny Pacao. Your damn because any Papa bread. To me, I'm Juma, where the back of it, now bear expose you. Was at the end grass here, a brown. In the crowd, she must often be black and want to. Overcome one, and that's often be black. One, yes, Busso. Or home, a dinner, you man. Modian Camus spoke person. I read the Mayan in Sia name. Was some more crown, Moya Bofo. To Muna Tembian, Camudi Massina, Neba. Ubia Moya Mia Bofo. And that the name of Koyu, there's a bones of Mokasa, they in favor of them. Yes. Offering Nama. Yes. That's Nama. Yes. No, I say you started meeting music and you part to open. And so soon any abre. I do my business. As I saw yourself for more and look random dear. After was off for young, so much for. Our Mrana radiation, the Sudium. If it's a war, we are suffer rather before. Or for away Jimmy saying 2 freezer at the best man. I like it for 7. Okay. Aye, or for away Jimmy saying so train them and answer to them the years once to man. Hey, okay, one more pa. I didn't know what a yearning. But me will be that, mean to be that is the first time I will be quite so I want to an a title. Software problem. Social media, and I must say, near my ways with no more near my or many amount. Soft bit bad will be and then not dark home. A pie, Nen Gracia, but no, I said to me, so dear Chamber, said no, young quiet, you was the Nicholas Abbott time. Now, said with your was out in the patch or say, oh, the one who didn't even see us, so your call baby, so Sergeant and Mammy. The head your work class, I didn't soft one in Namu. But first, no, so to say, let us be a soft bishop. No, a mood. I mean, so for Penina Crowton and Chance, so everyone know who's our crown one prat. Not near crowned die, my crowning you, no, as our friend Kuno. No, I say, Yana, one dear, my mamma yip or Musso Felino, and Mosca, let's support some channel. No, yeah, no, I and one dear, man, no, Nizano. What just so hear it? No, got an answer now, go heaven. Omuye udi for a pino. By Yamini bet you Mocasset, you Mumatia. With your midi pia made down massy. I make a tromas or the Omuye a foot to an tia. No more cosmo Jimini, Binum Jimini Nisa. And let the office will be on the Biamicase. Yamian Transalis or Tranasron, they make credit John Roff. And then Yamitias as this one if you see Bantama. Can go first is Yablo Sanche and Yamedian to go to your own baby. And Lutin was seen if you see Yablo San Sorono. To order was said your crow, pumpum. I look precaution your crew, who look in a pumpum. Till you only pay ye be an already the brand babu baba. One day, you all live to see. But Ginny Pansa. Because last story enter so near Mama Koyana Bass to me, and maybe ready in my now I bet you, I think I want you and I bet you just say, yeah, Papa, say John, I want any baby corner, then Japa dear name, Sassenia, daddy to me say,
aban sase se menka ne sa na so oman sase a akopie ne ma welim abusua welim ne ade no akopie ne welim a ode ama na busua ene ne ma. Yes, that's how it is. Ne wela papa ne kenkan no otumu se nsase eye aban ne dia eye oman ne dia no sansase ne nyina no kopie eye Sir John welim a ode ama eye ne ma ene ne busuafo ne bi na we Ghana for etwene sene abasa wo mu gu so otwe kora enwieye na no pay ye that story ya dia beto dwa ene say special prosecutor freeze ni njapade nyina Sir John Basas we so obinya no odnensa to so say hwehwemu nkoso na wo mu wie no mu say ampane ampa we ebusua de we ye ba de se fata so say de mana na ye de ama no hwehwe video na yemra to free dodo na abone samrane ewo amanwesemu se Sir John se wakọ ne krechi ekeka kọ ben finhia be enanie na yenkoda me sorry made to so aduonu mienu na yeda kosie da na ne ho nsem enam framamu enframamu enam no eyensamanse ana sewo la waye atowo mu ensem ena eja ya bona deje da won manya asem kitwa kra ene ewo ni mu nsem no eye pedi kwohwe eche kurei ewache aseda brusan kra na mu ensem no ebi ene se achi mota asase no wache se eye kwa ebrentu ne da won mu no eje atwafa ade ayensamanse eja ne ba ena afesu ne wo faase eno eche no eye Ramsey site no wasa akomo no so no eye aban no de ni nada papa yi ewa japade wo mu a wode eja ne ba ene ne wo fase afensu nsase awodo enom de nyansa aseketo akora wasan so otuo makomako enan etuo nan no wadi mu enan owatuo num 5 wadi mu enan eja ne wo fase ena wode wo bie eno wo sika ewa account mu sika no bank ni bi wa Ghana ebi wa brochi ene edo so panom se na papa Achimota Forest de sekilim say ya abade ayenton na kanya twekuraja obi aka ufra santimemu de nkrasase ya abade de kafa ho ben ye kan sa special prosecutor wate eno si asem no wasom kitagino kitamu papa na wakitamu na sese de lawyer kwadwo wusu afie nsamanse anasewo na oyeye no ejapade wo mu nyina de ne sa to so wade ne sa to japade ni nyina so Ore kisi ajabi ono ye special prosecutor eno musa ne sa date watu sa na mono osi eka enhwehwemu a wo ye no se ebeboa ama hwehwemu ayeye ni tinitwa no pa no no se mache no ya je asase ni nyina de yensa atoso ye hwehwemu di afa ho na ye hu ba bi etwa fata se eye ono akse na japade konkuna wo bri ni moje ni sam fifire pe ya wo de agya de ne hu so de agya na de ye oman no de ye oman na japade na se hwehwemu na sisika bi wo mu a eye oman no de ye mpre ma ne mfa ma eye ni fasi anasa ne ba esa se pete mu asase na wono mokwa na abusua japade abusua gudie ye fata fre woni ye famre entie ndimi ma ne kwanza se die the special prosecutor edi ababetu edwa ene se lawyer kwadwo usu afie aka Sir John na japade bia da mo do mo ensa to so mo ye nhwemu edi afa ho na obie eno wo sika e account mu sika no bank ni bi wa Ghana ebi wa brochi ene edo so pa no mo se na papa Achimota Eradinshia special prosecutor. Yeah. Na me de asem sina mtesi asi ye hwehwanimu a. Hwehwemu. Na ma hunu se enkosi ba bia. Wade. Anya nyina na enkosi ba bia o. Ndanya ya ensi ba bia. Wayo munia edizai. Aye hwehwemu ya da wodidi da eye business tu kwa akoba. Enso asi egusu ye mi de hwehwemu de mempo. Men's good ye dey. Kura yi sumungo fane mra yakotam ne ba ma Ghana hu zase ye de naba mu cause what so na mu o create the business kura ye e make money omo aji omo de ombe wu nu guzu wu omo me yale guzu yale ese ye hwehwemu ye wi oba ne dai timi de hwehwemu de munya nu nya asam tese ye be hwehwemu ne me abasam pacho munya mo onko na wo muza me de chene dan sam be hwehwemu amana ye de sam na asam aye mpe hwehwemu Daya asem we ya nyina ye ka ne trabusa ho one question say nipa wo sign ma Sir John timito ayin mu signature mu nipa kro edi lawyer na asabe o man ye we man no wan kan che lawyer say ye to ni nipa asumasi ho antu be ko nipa no so be ka jem say pin me won wo to no na mama Ghana fo nya so okay say we na to abusia yi man die busa no question say to me be no nya o de ton diga 4 days 5 days ye trade ti asemi ngewe mu na na di wie Erade ka kire me se me hunu o men hwe omo ye oman ya won kon asene
Join na me say same. Me be power on din frasasi so. Jami, o my home ko wasene. Ma me say no, na me be power mu din frasasi so. Adan yan. Falumba kum obi. Ya hunu se we ba no kum no. Adansi abaso falumba de kum ye. Ife mu baby. Na ya no mpeso omo ye. Wenye hudi a. Wenye hunu ade na wie. Dia na ife mu be no mpeso omo ye. Ya kansa say John na bedi akira one na wa adwuma na san ma no. Abadi akira ni nwui. Ti mu fro no nko a adansi apie. Say John se wan na to ade na ma na wutimi so gina san ma no. Mo hunu wie. Nti se mfie na ebetegisi ye hwehwe mu no dan yan. Emra no kan pia wo kokot. Yanka so nipa edi bone. Me de da me ko. Yoni papa no wanya na ye bone tananim. Se me bie ma no adi watam. Ni atema kotum de meka to se nyame betua omuka. Alexander Kobre Jomfo. Waye Ghana bone bebre. Na awurade betua ne ka. Da. Se de ni nyuma sitie. 2 Timothy 4:14. Ayan. Yes, Ramu. Ye bre. Shensama ye buboso. We japade ese John dia. Tie sika ye bodini. So ye to mamu mampanyimfo kuro etim kase ye kwaje bosia abetoka amaye. Die de tese mo besum oman anam bebo oman apu. Sika mo kekan ya ese John dia nkuan betim obetum ato acha MP for parliament wonyina enka no. Enso mesa abase ekopa bosia abetoka amaye atenam. Yempisi won Ghana ye kom sika buma betuma ye Ghana ye times ne wo ho omso mbesom oman no so mbom bepira oman no se John tiasi wana no di we besusu no but se John so bua youth ni be we ye very decent onya ama youth no innocent go to front street department ise be se ye di picture to wa ne papa etie eno na ye me nwanwa no because me hwemu a youth a oma wo mo dwuma ye Johnson so I don't know where from this dan ya hukum obi ba na do obi ba ko school a why den odi ase obi ba be sam fifura ma wo so otua nka wagina no so se isika obaji mu odu ntimaku no na hu no obi ba wo se me ya do ye ntino me de ono ko school a why den odi obi fifure hwe obi osoro mpe odi ase na emu wa wasam fifure na asema dwuna obi ho de boa no a ena ye nmu nyam hyema awurade eye ya japade dada o ena wo do paafa ena ase afi de odi begina so aboa ye de a se ni ase obo ya bra Yesu abranke nyire nya bia ka obi ahia wo hwe no ene wa boya bra Yesu apana guni hu fio da bia me kan sa meka oti ase eska betima prenya papa na oya yes we ya ba beta to na edi a onya nya wasane ne the Bible say di mpa yes na hunya di mpa na ayo ni pese se wuye esna hunya animonyam yes jeta ni sika baby me line is not bishop anu see ye kasa ye kan ye nkona ba o se ye ko parliament obi o dan ye kasa ye de na ma ye ni di o baby line is not if possible say me to me fa call so na me twa me ho aba na fe no me ne ba abewie enti MCR say me fa call dan enya yizo no mo ye no eye very 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 and dangerous ade no mpeso omo ye no ba ye de bibia ye de da won ase ye hwe won ko ai ya ye den ni ye tikroma ye brasa na mo mpanifo mu didi ye brasa na mpanifo didi mo ma ye duan di bi ni e kom line na hello good morning ya madi ya kronto mede baba ya mi adumo na ozo yey Pero da okra da ni mu yo ko potia baba be
Yamania Ecosu. When you do say a loop partner, a prosecutor, a low of what? Also, you be near cafe. Yetuma of when you found Indian, according to say, John, money. Oh, I am throwing a pin and penny for only a dear papa. So, that baby papa, and young Kodao, and young Kodao, I will be a day, or my cool beer will be our. That you play different factors are Sana. Oh, yes, maybe I got a so I walk with it. Don't be a mecca. That encompass will be a Yamaya. Yes, number 4 Yamaya. Now, say young food paying and pay for the country. Oh, by any whisker. And the whisker, well, now so young, so good, yeah. And I get a point. I will make up. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, about Mpacho, we didn't baby off me free. About your uncle. The chairman was the chairman of we're going to do the come once and I don't go to now, Sunday more back and we are there and good together. I was discussing the basic and the community. As a Ghana, we have to have a better plan. I don't think it's bad and I was only seeing it. So, as you know, you do a crop this number, you hear the loans. I was a man that can feel it at the matter. And we are strong. Itarunya, I will do also, a tongue of none of you also. I have the area. Italian blessing. You have to travel over to Italian papa. No far more for. And so, I'm also a promotion. I'm on Louisiana, and you know, what does the for you? Mate, match him in my mouth half. Hello, good morning. Hello, good morning, Diane. Odo, I want to say. I said, we're going to Kumato. So this is the adequate in Metro. I'm a lecture 85 ventures, all the Tessia alone. I'm going to come up with the mission so those of the code that you down. Diane, I'm a parent, so don't make sure about don't yard deal on the yard and have my idea of one for Ghana in annual arm and no fast number. For the Ghana in annual man of us in the month, what made Ghana so that's why yard deal. The Ghana is a 4 year or Ghana. Until you get to your 2 boys up where I'm an man and then I'm an animal. If a Ghana having a yard deal, and now cry out in our country. Because I don't do what I do. Yeah. You should put your on one idea. One for man. You will not put the alcohol. I could put you on. But not on another level to be on. If you are kind of put your. My last caller, night in chair, when Koba, when you made it. Let me see if I was be brave because of my time. And you know, Mr. Woman, you know. Me the more fat and bishop here for. I am the man can make us a night teacher, food to night, mammy, 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 I'd rather eat the tassel. You want as name tassel. Mamma, young men, you know what to do. We are said, Ubi can be beach or no wunipan wunino. Now, one cast out to one and say, what say, my dear dear. Media de bia meka se opa gidi opa men gidi de papa no fa de enye no fa to dasbin ebe kwa bisaba bom so himane kana so nipa bonefo wodo a ode beba enti radio ye call anti all right ye twa ho mon twa ene ba emi dwede stay with us.
Inuadofo aha eye ban heba center. Aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center. Ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompe mu abroni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobo ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetenam fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enye osori gina ne nan so peso nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan enwa nante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital nechi ho udu tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ene no esi obenya wane fi yade na sebi so sebenya do yade le timo penida na abofra na ban herbal center enumpe ban gase ban epilepsy ba ene wonwa enti orofo my dear osaka se medofo na maka na orofo enti me de viewers no afrawo enti orofo medofo yo on ti say nyamena dumo and as yeshia yashia bi japan de na yawa ene de na wo mai mamenchia akwefo nyina na Koowaa TV so de bia me bon abaso fi se mama na mansempa no ekwa abonten na afoforo no eti se de dudu na ne bia ne na obi hwe Koowaa TV ba heba center ejuma yedie pa ayaresa jumadi na yedie ayaresa jumadi na yedie no yedie wo atonsu agogo hospital na kese na ho na ewo atonsu agogo hospital no echi ho aho na atonsu agogo de no ewo yene no ehye wo oba ho a ho ye hospital kese a yewo physiotherapy department ho yewo laboratory department ho x-ray department yewo ye wards OPD sections ni bibia hospital no edijuma sa na temade no so wo community system enti community system so no yewo lashibi na yewo ye ne ba west club na edi enhwe ni mu ewo lashibi sana kofo bia de no so no egusu aye adwuma enyame ya aduma on the 15th of this month no kofo bia de no so start aye adwuma ba heba center so pese wo frɛ yen na oba de wa yare hwe ebeto ye ni mu a the number say didi juma ni 0244 083 482 and that's 0244 988 Baheba Center is specialized in bone diseases and infections. Enumpemu ayare pa na Baheba Center yehwe. Se abreya institute ibo se obi besore no wakademu. Obetimi asore wo mprai but obeda besore na ne kotodwe no ahono. Ne nsa baabi ahono na se obi nso anya ankwanhia ma ne na mu buye ne nsa mu buye. Yakoba bia kwa akotwe anye yi sa broda so wo yaw mu bebre. Sa ni pasa no nyehia wo Baheba Center. Na obedru Baheba Center de ma Baheba Center e down so no. And it's a Baheba Center de yentwi dompe. So dompe ebu yentwim. Ne mom ye kekasie ne ya kire so ama na afi wanya wa yaresa. Na ade a doctor me hunu anasa ware nhwemu ama ye tie se dompe no eya na eyare. Okay. Ye wo yare ahodo ya attack dompe no. Enti esai dompe no. Enti se bibi ka dompe ne ketu abia na dompe na eden ebu anasa wabeti na eji ana okotodwe na eji usisi na echia. Enti se dompe wo sa yare no na se ebetimi akwa. Enye se wokoto ye ointment bi di astra so na heat no abawremu no
and it's just a dumping yari no echo. I just about ba heba center me ma wodru ama wanom akoni padue no asa dumpinu yari no ti se dumpini nya ayaresa dia meaning say ampara ubenya ahode no watimi aden akọ wakọ baabi onamu buye onsamu buye yetwe na anyi yi onim se ohun ato ba nso de biara o eyawo ni se dompani yare no enko yenti braba heba center ni enhwe na de wo ho ba heba center is specialized in bone disease and infection se dompemu yare no nkyere se eno nko na ba heba center yare ahodo bi ti se stroke, diabetes, pressure, ulcer ni nyina oba heba center yehwet moja broso yes ichi yare ani ade ba heba center say yetie no yedwumadi a yedie no yehwe dompi yare ha dompi ni pa ni nya abotre ni hwe ni yefise ni padua ni nara no dompi na man sorry ejina ho yare bi say pressure about ni padua ni and two pressure na emfu ni padua ma ese wo dompi no ma da bia na dompi no enye de obi o diabetes o polycacre bia auto one na mabu meaning say that diabetes and pressure na mojabroso na wo moji ni padua no no say dompi no so obi o step ketu ebu ni fie ni mo patria na ni dompi no na ebu braba heba center na yenhwe na baba heba center nya yare na wo de ba ne nko na yehwe ama wo yehwe yenhwemu e collab ehwe ahun say sa yare we na wo ni padua no e die na ma sa yare no e bia na wo pressure when you so nya mojabroso a aye danihara e say calcium na e wo moja no no enti ama odompi no enye din enti ketu bia o nembe din ebi braba heba center na yenhwe na watimi aye din ade wo ho ema obi emfa stroke enko wo mu a braba heba center e wo ho so obusuani bi anya stroke no waka da mu a for numbers no 0244 083 482 and that's 0244 988 004. Na yemra me fa nipa no ne yemfa dem raba heba center na abon se na otwe mienu ntem no be se nipa no wonya na yaresa na wo akwa yere dwuma na de nwanwa ba akopa ne se ba heba center obi mfa ne stroke yare emma ho na wo nkwa a wo twene na yase anase ne nsada ne ho na ma ba heba center yesro nko no obi betime anya stroke obekọ hospital yebehwe no be wi no okwa abon sana ne nsada ne ho ana wo twene na yase ba heba center yehwe wa yare ne ekopre kope ema osu dademu na wetimi ayi wadwuma so de esana efata se enemu yare bi ne wakọ akotia braba heba center enemu yare de bia ya na yesre se wo ba onko amemma for partner de ka ho na braba heba center na sometimes you say na de you mean say probably the person doesn't have one partner if you krabe 4 5 6 partners enti ebede no carry omu nyina de owu say be ma dia wonim say be ma dia twro no e ma ho kwan say obetimi aware bi yesu nyankopon na amfo no mo ware nan ne ade enti say be ma dia wonim say ma nan na anu omotie just for omu nyina braba heba center na oba a ne emema ahodo etie na kakra it's not proper anya proper dia but yare onya akofa yare no na wunya nya ho nso ko tare na wonfo mo ma na de mo babu mu ahwe na ntokwa asi ntu de na odi we ba na wabo ni ache doctor say doctor aka mienu wo ntu de achina me de ba akono nso be ba ade achina me de ba akono nso aba ba heba center ye kipu secrecy etu ba ye be kan ya no atum enya ade ye be bo wa ko yare wo de fomu nyina abra na odi we ba achina fa we bra ade achina fa we bra na fa omu nyina abra na ye nhwe omu se bia matena abro afe na se nya family planning na mo ye de ni abodi mu hwemu se oba ne be mate edi mpamu agoro na se matena afe na se nyinsen ma ade ne se ba ko yare enti yebesre be ma ensoma oba no mum nyina mo nka mum na mo mra ba heba center na mo bedru ha yebehwe mo ama mo ayede atom na matimi afa mo ba na mo nya enije e wa abra the numbers ne beti dwama yansa na ba heba center numbers edidi dwuma no 0244 083 482 and that's 0244 988 004 ba heba center aso ye ne wo atonsu agogo ye ne agogo hospital no ana ahye wo bra ne ye hwe wo na wonya oyaresa etimi koye wadwuma so de se na aifata okay ebusia ebrena ebe o se ye de enedwumade no so eba na wie me fa ne se na wo twe nyina edie no ene de ba na wie na emphasize ema ya boafa wono eso yasne ema abribia no ye de ko adwumade ebrel ba eba sent beda mo ase odi for na na ye bo jape proper ye twa prese eda wase bebre insurance tonton kan fo
encounter baby obia Samson that's the home estate and block factory so one also echibre na one boy chidom one boy made the program April director Chino's executive producer for the show Sam Darkus Oma ni famous and Eboma chidom MC made the Diane eduhene adom edume adwada yebeba but about 10 a.m. Yes, Shami or Kumasi 104.1 na mefa Kumasi kwa mid morning no Embro Macro Yawajo. Junior the 4 aha eye ban heba center. Aye to yensa